Upeng, mangantan. Nasakit ti bagbagik, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nabannog ka lang. Ay, diyak mo Alang araw, mangangkan, tamno pumiksa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, diyak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Magitlaan tayalaan ka itik kanam. Damian lakay. Mapanak bet dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramida mi jaya bakit? Inakilutuan kan ilabaan ni Ida. Kan agdalusak mata ni balay Anya? Di ka agmulagat Damian. Masakit ni nanang. Iswasyak pay lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutan. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kantatang. Idinto ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, samatan sika mga. Sanmat nga? Sige, inakunkat ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrabangak ti mga sikaso kadakwada. Ay nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sika man pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sos, altawag, at dapat papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, no isumanon ti baunag. Ay, kasadungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol. Naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglaba bakit. Aginala ka pa'y laang nga raw. Ay, naimbag nga oras mo, Bertang. Nay, sika magayam kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang danam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa ti radar talapayag mo. Talaga napigsa, Pati panagangot ko ka napigsa. Nulapsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta, maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw, musang, kas kada abuyaw, ija kabakiran. Ana? Kas ita, amaw no nagdigos ka, no saan? Medyo, at sa bali masayop ko. Ikamok lata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagluko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlaning ka buok mo, nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, anyangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga raw. Tapag saritaan dati si Wildong. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang Mayla. ngiti mo lang. Nagsaka ka mo naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umunang aldaw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asa paek, Ay, pasensyakan ka. Diyak ngamin makalaba, tanasakit lata ti sikat ko. Pasat siguro ti panagbakit ko daytaw. Iso nga sampay latag trabaho dito'y balay, Wan, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Noan niya ti kayat mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ay, mabit lang, upeng. Aglabalaang matinawatak at trabaho dito ya. No, agluto kan agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kabsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha?
Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawid akiti malam. Nakaasim mo iya asawak, ah. Awang mati kain narakop na itirabi ay no kasjay amalammain. Anya, Siyak ngamin ti pan nakaulis na. Di human blanket na ako nada kaka. ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singirek abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditawi. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasaw ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos laan ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyamanak. Kunaklano nangi na ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet, kaka. Basta, isulder yo ati pagplitik nga ginawi di Jembalay, ah. Plitik no umayak, ken plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastametan panagawid. Ha! Pag naimon may la, asidag mo ti balay yoging ganito yung balay sang kaday. Ay, wen makit di, ah. Ang tapno di ka mabanog nga aginawid. Maturog ka dito balay. Ay, saan, ah? Kaasi man nila kay ko, ah. Ah. Agrayuma nga main. Kanayon alumtag ti saka na. Awan ti agluto iti kanan na. Kan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga rin. Kasi mo dyan sawap. Wen nga rod kaka. Piman mo dya asawak. Kaasi mat. Iso nga agyaman tada kayo apakitrabawak. Kat ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitak sa laang ti bagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadak laang taggaraw. Ay saan? Di mo persaan tabagay. Taamangan no at adang agsakit ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito yung balay open. Kantulong tamot din aking kuana. Kasi masaki igam di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan yung bag. Kinmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kano kunana. 2 alup puti manok. 2 akaraykay sa may sa atengad. Kantay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti 2 alupaw. Tas si damati karaykay, tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay malukong yawn. Ah, ne. Nagado mata prutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy ipadigo, kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan, naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan, di mo imbalas adagos ti ipadigo, kuma. Hanyangay, naibalangan ah. Mapalin pa'y dahi tao eh. Ay, sanin. Ay, asos. Itag kuntulay ti aso daytan, nanamayla. Narugitan. Ay, mapalin pa'y dahi ito eh. Ugasam tulangan.
Aday ta, Sus, makamukan. Sige tayo na kung tada pa aramida ki jabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawat akman dito'y prutasyo barok. Ah. Ay, mangala akong Wan. Sus. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kong barok. Thank you, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba a sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Kunak no dimon kaya tala ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mon Mayla. Ay, thank you garod Ay, kay nalabasit at imbayo gay. Di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no diyo kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, alaamlatan kaka. Sige, agawin ak nga ruda natin ay maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo Tawan pagkapimikan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito'y drawer ko. Jak linuklok ka tanta drawer mo. Iso di mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina day jay nga alahas ko. Tanaggapoy jabrod day jay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jaka mo Ang mga na misplace mo lang. Imposible Sa kunto mo, law sa randay dyan na rumwarak. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudin nga. Magsakit si Saka Mayla. Anay ko, anay. Bimlong matan na, anay. Nidi, ala, Oo. di bakal matyag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaang ni hospital Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabit lang tayo na dumawat itutulong ka na iti amok. Tapno at na pang pa-hospital ko kan ka. Kit na confine nga rudin ti asawa ni Nana Mayla tatang. Weng, intig konde kakaiso na kwartak. Iso ano adda maitid na tulong. Inkay to pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko kada kayo di kwarta tatang. Tada kayon ti mangitid no bilang mapan ni Nana Mayla ijabalayaw. Saan amakarwar ija ospital na ijay. Taawan mang bantay ija asawa na. Iso asikan tulangan ti mangidanon ititulong mo damyan. Sige nga ro tatang. Tulungan tayo ida. Takaase mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabalan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mi na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Adapay tinapay nginyig mi nana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo ayan, nana. Nakagbero kiti pagsayatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwain, mabiit aklaan, agsubli ang pula dagaws. Agyaman naktalta kay Jose Damian. Pang-asyaw. Taldinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian, awan mo ni Nana Mayla. Nga ro. Kuna na mabila. Ngumawan mo tan. Agbati kan sapay lang daw muna akong nga agawid. Tama nga no agtudo. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawan nak dito. Kabilitan ng atan Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na Pang-asyaw. Oo, tata. Di ka madanagan. Jak pumano aging gangaawan ni Nana Mayla. Mala. Mapan kang Rose. Umuna kang agawit. Agbati ak pala dito. Sige tata. Umunak pa'y Tada pa'y aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nay, dagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Nudiyo ka sa pulan, alaan ka unwan. Mayla.
Anyat ko di taya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na ka nita. Makaulaw ka. Sayang na gito'y plastic bottles ken plastic cups yaw. Alakaw na gito'y. Tata, di na kay mangmangag ni Namay la. Saan nga agtal-tal na tayo nga sa awang. Daytoy pa na Manipul adda kami dito sa ospital. Saan ang makain na. Pumanag na. Tila mapidpilon na. Kutikot nga minday nga asawang. Nay, kabsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay manijay. Nakibiyang kayo man. Di pasyente yung lang di pagkibyangan nyo. Sana tila makalkalikot yun dito. Sam, Di kay katagyamat na tultulungan kayo. Eh? Ni, tata, makiapan sa amat ni Namay la. Sus, Wala. kasta na nga road. Mga babaeng. Tultulungan. Nawaag. Sa kiririyawan na dito. Iswabay baya. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. anya? Tata, mag-awid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Nay, day jay magayam, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Ay, Kukuha nyo dito yaya. Ingkay manijay. Makarangrang kayo mat. Bungakan nyo ti maturog. At ang garod pidutan. Sayang na gito na may bulan. Mabalin nga ila ako na gito yung plastic. Tumakdal kayo man di ba? Ha, tata. Ay. May tugtog ni Nana Mayla itiiking tilang do katawa. Ay. Anday. anya ka man di ko ka mabagbag na kaya. Di ka lang makaid na kami. Ay, tulungan na. Magayap kayo, hindi na. Ay, doktor, tulungan na. Ha? Tata, natalimutan mo ni Nana Mayla. Nait ko. Oh, Adda ka dito yung ospital. nagsakit timuging ko. Gagangay na. Tanadait nga ron. Dakil kami di suga na. Iso dinait na. Kuti-ikot ka ngamin unay Mayla. Dahil tati bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanong makaruwartan dito ospital. Tanay, nimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastaragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrek ka. Kat alam amin na nagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem pakimin dagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. Saan kan ngagtrabaho diti balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitak ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ah, Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Ikwa. Ang di kagdanag, tasandakan nga idarom. Basta pumanaw kan. Katsapay la kumata di mo naramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa. Ay, sorry. Nasulisog ak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak nga isublik tumalangkan ka. Buludik ko malaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakidala na nagiti gargarit mo ta pumanaw kan, Mayla.
Sayang ba kay? Mano ka di amin ay tayo ornong ta ijebang ko? Tay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo ala kayan. Madanagan na ngamin ba kay? Ang mga numabangkrap di bangkaw. Sa pa'y dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Ijak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil balay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay ba kay? Basik tindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ito'y balay ta. Kaada mo tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw ray. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, ada mo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa itay intida kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot. Planuan tan ti panagpatakder tay ti balay ta. Tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbaraw. Abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ag-enjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay ag-shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isuti aramidon may. Kat awan makalapid kada ka may. Kwartami mo ti aramaton may. Isu nga awan. Ti sino man na makibiyang iti panggedeng may. Ha? Huwag ka raw. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mo adinawat na iday? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukatan di bangkaw. Intagarulan. Agore ka. Apay anagbasit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruwarta akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na akwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pagtidwa nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lagagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdot da nga ikubag. So masapaw
ngagbalintamot wais lakay malala mabantan. No kasta, nagpagatangin da na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinakamdan karon. Baybayan tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay kabagay anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya, Kaya't mimot apadasan ti agbalay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya mitay dakkel balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya kung tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iswa dagiti la dingwin main ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti imbagami ti karpintero, rusitaw. Talaw, bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amangan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di pala ngayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta.
Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti panangantay ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alain dak tumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alain dak to katulong yawan niya. Ikaw, awan lata, kikay. Rayam nga raw, da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas dyan nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin tikas jay. Ngamti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilatay ti tricycle. Ornongon ta kide pangnayaw ni ti may gatang iti materialis lakay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan iti may patpatak. Darabalay ta. Agina natawan pa bakal. Nabandugak. Nagtugaw ta pa ilang araw ti waiting shed. Nagrigat gaya mo yung tagipatak dari sa dakilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan no malpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin amagata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karipintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalaan ta kumangarod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Rasan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balayo.
Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado at akal din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante ay malpas. Huwag magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili ah. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Saan? Tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa'y di magatang ita. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakit? At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kahit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanan, naibusin ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sa nabalay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. Wen mo't kindi ah. Nalang araw, aglun ka man rin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalaan ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro dahan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala lagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay la ti utang ta. Ay ka, utangin tamadin damamaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagay. Ngam saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo ayamay! And then, dito yung first floor! Umay ka ba tatay paraming kuking ka? May nay na! Si Kati ang nakasapulan na!
Di sikat umay dito third floor. Daisan! Masado takla nga bumaba. O, dayay. Makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kin sikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kin umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tiga, alam ti may sa kudsun ni Jai. Kun taipungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey, bandak mo ita. Mabuti kang numay-may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan pa'y pagbayad. Ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka ma. Ay, sus, maatake kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka muagsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi siya agbusbusi na iji baba, nanang? Ha? Ay, andaman na dagiti umayag singera na kaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no kasanawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nay, mayat mati kakatawam di ta cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tay mulayo, Uncle.
Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wen yung pasigmut ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-pori na ramat dagiti friends ko ijay ipbay. Pasaray English dak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan. Anta sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan matdakas ng isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng. Takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso no aglaklakay latan ngagmaymay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na no awan pangipatawidan na. Wan ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan, agdakaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nanang. Kaya't ko ang makaaliwak sa imot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatakdirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mo, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purma ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kitak man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw.
Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak. Saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon ko na. Martay, di nakibati ito tiya. Orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo lang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam di ladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada da ijay ka, Martin. Diyak kayat ti balo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga no ibaltog to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti back up. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan lakmanan. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaus ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dajay samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot mananangkal. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas ti ladawan na dita cellphone maw. Iso nga tada dya, Uncle? Uwan samad. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Katpuraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo Day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo tan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadua maadeng. Ngamain,
nakita na to'y kadwam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayo, mga ading. Tata, mangantayo pa'y nung okay lang kada kayo. Ha? Kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw, mga ading. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo, Uncle. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ha? No kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Katun latan Iso na lang. Sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan kwa na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos, Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan, Uncle. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot mun samat akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain ka anakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo no kayat yaw. Ay, saanan ka anakan? Diyak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuting amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ng seryoso kanyak. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagi ti makarelasyon ko.
Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga aday yung umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Win jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobiyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagiyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang itisilad na. Uncle, isuday jay tinobyayo? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanyak asabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti manging kasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko kenkwana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Isu asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok agad jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kastamot balasang ko. Ay, nadamot gaya mo nobya, manak ko. Una lang. Danuman, Martin, makain-inumak. Yalaam iti danom tinobya, Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya, Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragos kat sinong batang nakmat aragos. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kidi sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Bertaw. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag ina natapay, Martin. Nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak kaad-ada yun? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Uncle, dandanin samot kan aganak di asawam.
dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti 5. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na boss. ha? Apay ngay, Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot la anak ko tong Uncle, ala gasto sa pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas ken kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na lang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ay balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mat lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a ginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiag darasudos nanang. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Siyaklatan atatang. Amo gayam tag design iti balay. Kastimot balay ter aramirin na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuybuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Huwag tatang. Nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispetaw. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan mait, daanin ata nabayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod.
Bagbaga am jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pay laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung nga sawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day jay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tang amin timadi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aut-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit day amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imawt. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di amanugang maw. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo ammo nga isublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpaili Lina, anak kaw. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manawk. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumatlaay. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka matja impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. May amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, jay impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga dasok, Lina, kat eksakto di inted na akwarta.
Inabunwak pa'y nga ron ti 20 pesos ta kurang. Sobra dya inted ko, tatang. Apay ay ang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo nili Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakan nung inosar ni Prido ang manugang ta. Dinawat ka katinted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa amanugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak idi iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti duwa nga kilo nga bangos. Nga midisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit day jay. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amang ano pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipud idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo te kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida Baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tadyak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka nga agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangang. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahit Basta ag tricycle-ak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyo! Just kimot na yung motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat preno na. Timayab mutan. Alakaw. Hala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Alakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni tatang.
ket kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kasinamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mo na aya. Bayam, tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't nga rod ka ni tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo atawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausarin tayo alugan Tauray siyak tiyag manehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ani Pridaw. Ay, way. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mo't akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mo't ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag tiyag manehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaw? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No diyo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray? Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At langamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti na pananda. Kaya't nangatangay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oray saan ka agwapo no imanehom layta. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malim na. Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyaw. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasuling dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pang motor lang tayo lisensyak.
Anya, ay nadaytan ti bagbagakken ka. Ay, tulungan nak bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da pari iskaw. Kantay gayim ti anak na nga kinlugan itim pagpulod na. Ay nagararamid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayem ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyaw, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si ka tinang ipabulod kin ni Karyaw, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo ka no kuna nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya, Mare. Jak sumurot. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mo. Ang jakmat nga ron ammo ti ayanan. Uray ti anak ko, di na ammo ti ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmat ngamin. Kat imbagak lang arudan at saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan nak anak kau. Anya nga tiaramitak. Mabalod ak betay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayaw. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak kau. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya dayta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni tiagnanayaw. Pag nakmam dayta napasamaken ka, Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Uwan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Ha? Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wenno lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwan ba kahit promise? Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapon niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw, dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo.
Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ija jura baks kao. Jakmet kabisado ti kun kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmet ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone, bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada kwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ka di. Aywan. Anta sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya ngay taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makaam mo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpayso, naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang nagtinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan, anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwaksay mo't basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada nga min saraken may ijay sintro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabut ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kitak man taladawan na dita cellphone mo. At di man Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangan na. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na.
Martay, di nakibati dito oray nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryaw, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam di ladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday jay ka, Martin. Diyak kayat ti balo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga no ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Eh? Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat. Nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaengan ti mapan. Umapalaklaeng no aginusto kayo Kaya't ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nak manan. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dajay samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot mananangkal. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas ti ladawan na dita cellphone maw. Iso nga tada dya, Uncle? Uwan samad. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Kat puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo Day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagaktyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagaktyag paiso ngam sapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata.
Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkid daw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga ading. Tata, mangantayo pa'y no okay lang kada kayo. Ha? Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga ading. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo uncle. Kwa. Ayos lang, Mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ha? Ay, no kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Na sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo kuman ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya uncle. When ano adda pan nakaikarikan kwa na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawom kanyak kaanakan. Pulos angkel. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursunada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkel. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot mun samat akanayo na ni di bangkag na ita cellphone nyo, uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak meloday. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara meloday. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laeng? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod na. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod,
tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika, kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni Timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatahin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Wala. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw, ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan alay ta tinobiyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagiyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kundana ng itisilad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Wan, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo iday? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanyak asabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti manging kasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na mo't gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kwa kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Una lang. danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danum tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak tanapintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak ka-ada yun? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatan nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga gawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lang no kabalak pa'y ti pumutot iti 5. Akait, si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na,
Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kela at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, ino tanay boss. ha? Apay ngay? Nakadumat, sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. Isumutlaan ako tong Uncle, gasto sa pagasa. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan iti balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gaputan na pintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasim at aginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiagdarasudos nanang.